Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. This glass, this is all glass work, and like this is ACP. Multiply by 2, 136 total scar part. Same size. Ka-estimate Committee jang Meghalaya Legislative Assembly hapua ka jing alam jung chairman uba Miral Bonds aim ubadeiru MLA jang nongpo constituency hakar po artre unai wing arajar phosau lahir jurem yaki babon ki project ki behe ki pentre hapua ka Shillong Smart City project hakane ka jing jurep ladan langru ki MLA bekin thop uba Edelbert Nongrum Urmington Gable Moment uba Wailat Miki Shillang Kamiani di Shira MLA, Kihe Officer ng Meghalaya Assembly Secretariat, nagkatranat Penroysor, ba nagkatranat PWD Road. Ke komiti kelapit benyaru halo kajing pentre ya ke Yau Shillong, laj khara, keblate ha ke jinglot ke bekot alpupra point prapusau kelur, bat hadi ngata ke dengan kenhun, ke lej jurip ru ya ke jinglong jingman jengis rock smart road, bela pentre hanong ba Shillong. Ketika kenhun kali jengok ru ya ke jengte jeng development of office kom automated multi-level car parking facility kebadan hamokhar kepada ke projek banwengi ke jeng ban penyeng kali Hashilong bad ke commercial complex ke belah Shnah Apollo haga jengnot ke bekot Shispa Point lai pulai kelur. Hakendai lat ke komiti kali jengok ya ke Shillong Business com Tourism and Cultural Center balate haga jengnot ke bekot Arspa khatwe kelur. Habis keranci kelar petai kubor chairman jaga komiti ubak Miral Bonds aim ulapen pau ke jing sengau hun halo ke jing pentre ya borok ke projek bar ulapen pau ru ke jing kemi lenti bayakin ke projek on salak ban pendap ha ke por balabo. We got on in which floor? I don't know. This project is we are standing here on MPC now. So right on in inception stage, MPC had initiated this project and it went all the way up to cabinet. So part is known and then part is from the smart city project. Retention line for the water retention line for the PHE lines and both sides the stormwater drain. And This design is for whole stretch for all 6 kilometers. all 6 kilometers. All same design. It's 5.6. But when 5.6. we discuss, we say 6 kilometers. Okay, when we general discussion. In contract, only 5.6. So dan hagi di ke arsni kawai lagi projek ki baladep ki bang tip kum ka integrated control and command center ada bang pli yang dia mau dia but kirang don shibun ki projek ki ba dang sa ki ba dang don halenti nang jing pendrei daga sokar jela apa jela ke tungi but din na taga daw nagaliang jo ke estimate committee jong megalian state assembly ya ka ba lapan kubor yagi
bangin pit kini ia kini projek beper ke ka daw ka baki sakut ke ka daw ka suki ke jing tre la ne ka piang ke jing tre ne ka don ke issue ka bade bat ka estimate ke bekilale ke de escalation of rate bat kumta tete tingila yo kalat na lor ka meeting ke bangila syong ha kini kita yo buladep ila penbaik kasni bangin expect ya ki ka to kan Italy bat kini ki project ke bangila le tak sni kilong ka banakong kadai kanika construction and redevelopment of Light Umkra Municipal Market at Light Umkra. Kani kadai projek ka ba kong ka bangilayo ban page menit yang gitu khot bat ke official ke hadin bangilayo ban page tu ka jing tre jong ka kam kalaya bat ba la kumno ka deadline ka begini ban pendep ya ka tu golong la kumno apo jong umat jong sunem aja akusan kani golong hakabat kin sadon sibun kinong song dukan ki judon apo yo lan kra kini yo ben song tu hagate ka level ka ba apo kadon kani ka jaka ka bagi yo ben di kunki basa do ki basa jhur bat ki wi bat kadon ka jaka peniang kali car parking bat ki wi dukan ki bedon hajrong jong tu adin ka tu ngilayo ben le jingo hagabede bat kani ka project ka ba kani construction jong gini smart road apo jong ka Selong berak kawai. Mending gila identify ya kawai ke surok keberan hanti apa lah syumiar. Kaba kam kadang ya kita. Ban ngisutu kajing sna ikini surok hapok sor selong. Kamlong ke besuk ban implement na depan pentir kami ikini ki projek beper. Dan dari wat la kataru nakaliang jong di firm di pentri, nakaliang jong ka pilih road ke di pempek itu. Kelele karbala bas supervise dan pendek no itu stretch ndi pada jerong than itu stretch tu dan tang hapo jong ka lai spa so spa meter ibron nangi na junction jong MPSC ka bami hangi hajan building do ka forest tu but kiwi di surok ibron hakeleng jong ka sor 4 la ban sedang namarba tang cu sedang kung kanuksa menta ka wi lagi di surok ibadon kadai ka ba dan subuh entah sosun dan ni polis bejar Sisin balak senang, kemudian bahkan tak ya ka blok kali ke besar kai ba, dekat ke challenge ya ka state government ru kumno ban bat ya ka PUD department ban pendep ya kene ka kam dan ri wat la ka taru kinang nyele kat balak ban employ ya kene ka kam bahkan ya cekmat. Bat hadin kata ngilayo ban inspect saya kawi ka project kata ka pangitip kum kene ka multi level car parking kabadan hang tia po mot pra bat hagaju kopor kanika development office com automated multi level car parking hamau khar kini gidon marjan tu hi kidai ki jekayeng kali kidon ru ki dukan ki bagit sabu hang tu bat katu gawai kabadan hamau khar gidi na kabanta ka parking bat hagaju kopor ka office jong ka education department jong ka is khasil ka office jong DSEO bat SEO bat ka project ka basau gede kanika kabadon hang thi hapo pulo kabangitip kumka construction of commercial complex at Pulo Selong kanir ka kam kelaya sya kumbala ban smutu kaladon hagi stages ke balong advance ba la ko mno kala poi kum ba 4% e ka kam ila i ba ki jingsna ba pher ban yo e bitukan pher parking lot ila yo ban pe de multi level car parking kila display aka komiti ru kilong ke pesutenat bani bagi neki projek kila ya cakmat bat hadin kata ngelayo ban inspect saya gawi ke projek hang ni apo polis bajar hang ni bat kata kadai ke construction of Shillong business tourism and cultural center at polis bajar berang hang ni ke caka jongka MTC ke baril tu arliang gila chna tu boro arliang aga baka kam kalaya chat bungila aban sutu ka kam tu ba kalapoi la komno kat kum ka jing ong ka jungki kalapoi sa sampo du 4% ka kam but ingit scam baka deadline ka baki ai golong kala komno ha u August ne September jong ka snem arja apusan mungkin pendep ya gitu ka project but ka bakhadu ba basutenat bagi yo ban lipek kadai ka project kabangitip kunga construction of rainwater harvesting system at various location in Shillong. Kini kita ki kawai ni project kaba don kam hadu kata khamtam ha kane ka prathai ka kerduum. Kani ka hakila identify la komno
pembahasan artli ki location ki babun higde ki office sorka ki jaka ki ba ki penenkam na ka bentaban pelang itu ko na ka slab ki dan ki pipe ka room hapo filter no filter ka sawan ha ki tank mana ki tank di sapop ban penenkam na ka bentaban le chabar kum ha ki toilet na ni urinal bat kum ta kani kamdi na ka bandi ki patle economic system hadu banda kan long save bandi dan regeritan ban penenkam na ka benta ki toilet ki washroom bat kum ta Begini kita ki kato kat ni teli bangila identify ki projek apa ke smart city ki dan Shibun apa ke Shillong. Ni ai ku boleh kerpang ya ka Sorkar Pedeng ka bala Bay Pisang ka Sorkar Jela ka state share ka ka Gedon ban Kendiang na ka benta ka jingyat bet ka dengan kam. Bat ka kamram jugi ku komiti ka long ban penti kena bangin budin ya kini ki projek ki bakongsan na ku mentoi jung pai ba. Bagi pai ba kin mentoi kat bala. Karena ai kubuli kerpang ya ke Sorkar ya ke Urban Affairs Department na ko bentang jing simsia bat ka komiti ke jungi hadin menyebut din ingin submit ya ke report kumong tibne ke kidon higi kam ki walia chakmat ki bolong very satisfactory komiti ni semua hun ni kidon higi benta ki baka kam ka hamsuki ni haban budin ban ngela petha bikin le state kat bala na ko benta ke jing mentoy jom ba kita gi de ki benta ki bangi yo ban inspect industry